Dilolostro YouTube channel. La hilesh godi. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela. Endzhaku ka loko Gagash mfana wa Power ta va endli nkandziyiso thwi ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a nga tivisa leswaku u xaveliwe tinkavi leswaku ti ta n'wi hlasela, naswona eka nkandziyiso lowuwani u kombise leswaku munhu loyi a nga n'wi xavela tinkavi wa n'wi tiva u lo chava ku vheta a ku mho, kambe u kombisa leswaku munhu loyiwani i munhu loyi a nga kusuhi kumbexana i munhu loyi va tivanaka. Naswona munhu loyiwani vanhu lava a nga va xava a va ri karhi ku landzelerisana na Gagash leswaku u ya kwihi, ku endleka yini hi vutomi bya yena, xikongomelo ku ri ku la ta n'wi hlasela. Se timhaka letiwani se ti humelele erivaleni leswaku ku na munhu loyi a nga xava tinkavi leswaku ti ta n'wi hlasela. Xiphemu xa nkandziyiso wa kona hi lexi. Ni vulavula ni nga ti pfinyingi ni nge vuli ku mani na mani va ndle yini, but a ku ri na vanhu a va ni xavele vanhu ku va ta ni dlaya. It's not a joke. Ni hlamaya mateka xikwembu hi leswi a ku ri na vanhu a va rhumele vanhu ku va ta ni ndlela swo biha va fayela na timovha ta mina. A hi vanhu lava nga tivekiki, vanhu lava mi va tivaka. Se the problem, the guy a ni searcha a ni languta ka social media a ta ni le 17, he ended up confessing aka mi a ku ri ku na vanhu va so. So loko a ni nga full case why let me leave it. It's not a joke. A ku ri na vanhu loko ri na hemba leswi ni xikomba xi ni beef, I'm lying. The guy if I like me va n'wi nyikele mali already dini mali ku a na ha ri na mhaka na swona. Loko ri vola problem a va faceana na me, my guy you are a good guy, ni ku landzelele for nkarhi wo leha ni yita na vanhu hi yima handle a ni komba na tifoto ku ri siku ra so hetini hi famba so a wu yime ndhawu ya so a tlharisela na foto leyi ni nga ha teka na vanhu van'wanyana. He showed me everything a ni komba ku vanhu va so they wanted to do 1 2 3. A hi vanhu lava nga le kule na mina, a hi vanhu lava nga le kule na mina. Se endzhaku ka loko Gagash a ta va endli nkandziyiso lowu hi voni GB the Khataphila na yena a endla nkandziyiso thwi ka xiyenge xa mabulu xa Facebook a karhi a fakaza mhaka leyiwani. Swi twakala ingaku na yena u na vuxokoxoko byo karhi mayelana na mhaka leyiwani. Nkandziyiso wa GB the Khataphila hi lowu. Ni lava ku vulavula hi video leyi ni nga yi vona tolo yi kha yi huma ka Greater Gagash a ringeta ku kombisa ku ku na munhu kumbe vanhu lava nga xaviwa ku va ta n'wi duvula, va ta n'wi dlaya kumbe tinkavi. Gagash lexi mehe ni nga ta ku byela xona man of war hinkwenu, ni nge zi ni lave ku la ku jikajika munhu wa ku fana na we kahle kahle. Wa vona loko a wo va i tshama ka ndhawu ta ku fana na vo Deep Sleuth, vo Thembisa, vo Alexander, a wu fane va ku dlaye Khale, a wu fane fake Khale, a wu fanekele nga ha ri kona ku va kona. U na lucky ya ku u kume message Gagash na lucky ngopfu. Engwenya wa vona vutomi lebyiwani byi le mavokweni ya hina. Vutomi bya wehe ngwenya Gagash byi le mavokweni ya wehe. Ti-dreams leti nga na tona, ti-goals leti nga na tona, swin'wanyana ta swi achieve, swin'wanyana ni nge swi achieve. Wa vona mehe ni vocal ngopfu ka social media, not ka sayiti ra Vatsonga Machangani, na page leyi ni pushaka vanhu va ku tala ngopfu na vo Julius Malema ene va ti-supportara ta ti-politicians to karhi. Man, ti lava high and low, ti lava high and low. Tindhawu ta ku talatala ni fambafambeli mina, ni fambafambeli Gagash. Na lucky u fanele Khale Gagash, na lucky ngopfu. I don't wanna lie, na lucky. Ngwenya wa vona laha misaveni leyiwani, wa vona sometimes swi lava vanhu mi ringetanyana swin'wanyana ku tumbeta swin'wana, swi lava ku tumbeta swo karhi guys. I don't wanna lie. Va twa loko i teka video leyi ya Gagash vulavula tolo this guy ngaku i teka mhaka leyi easy, wo twa ngaku la hi le kaya ngaku swilo swi easy. Engwenya ni ku byela timhaka 2 weeks ago ku kidnapwe a businessman akaya a Giyani,
businessman hi va le munhu a nga khoma ti-millions mi to ka mi nga swi voni ka mahungu loko ndza ni teka video ni ku va ka hina mi ta kidnapiwa ringetani ku tumbeta swo tumbeta hi ku munhu un'wana na un'wana leswinene wa swi lava nga kona u nga swi laveki leswinene ku komba vanhu ku na yini a wu na yini swi ku yini vavanuna va n'wina va holi mali ya ku ringana mina swi ku yini mi ta ti hoxa nkingheni I don't wanna lie munhu wa ku fana wa gagasha u fanekele nga ha ri kona I don't wanna lie loko u va i khe tshama vo Thembisa vo Deep Slot vo Alexander u ta nga ha ri kona wena hinkwanyana va ku dlaya straight ku ta munhu a fa ku duvulela ku i xavisa swifaki and na ti-customer ku xavisa swifaki la akasi ku ta vanhu va fika ku duvulela ku wehe i xavisa tincondzo ku na layini a yi xavisa ku ticondzo ti-goals tin'wana ta ti-achieve Gagash tin'wanyana nge ti-achieve you won't survive Gagash you won't survive. Okay, ni nge le xigodeni namuntlha mi fike kona xigodeni xa mampela